santil hu. ليش خلو ميلي قد صلبال شيرولي كتاناين ناشتي كوان نا بالين تناميت سالي تناميتاين. Sali capítulo 18 relihu Hechos versículos 4 toh 8 nakataw li kiruchini lish angel li apostol Pablo chirish lish kotzbal li chabil esilal. Lish angel li apostol Pablo aran sashtianqeb la judío aran Corinto usa mokoki el tachiubej. Shbana khane binga kerach shkulu bankil hijabil eselalain. Khorach nakikulak chiruli apostol Pablo. Aran kishtaw li shik ilek, li hobek, li majekwak, sashkaba li jabil esilalain. Li hu Hechos nashiqe sali capítulo 18 versículo 6 nakinga ke kulak chiruli esili yojish kotzpali apostol Pablo. Ut ke shram chiru na balsut tohretal nakesh hob. Uchihokain ebli qasqitsina in yokeb chial balshqeheb shpo bal ruchish khunil lishk angel apostol Pablo. Lishyalalil hanak lishk angel apostol Pablo mokomakata kikanak kui aran. Nakanaw naklik angel re liqaku a Dios utaan li yochi beresingre. Hokishtiejak sa shtumal re li profeta Isaías sali capítulo 55 versículo 11 re lishu li kuatin li na elk chishtumal kwe mahungwa tasuk iqchak chikyam chochan. Kwan kep la judillan li mahungwa keshkoshla naklak Crispo li naholomingre hun reheb li chutle bal kaplaran ut chishunileb li shun kaplal manak chishunili rochoch teshkul tali qaqwa Jesus ho la kolol reheb ut ke kubek sha hayna qatawsa li hu Hechos capítulo 18 versículo 8 ut makwa kahkwiane la Crispo haan la holominel re li chutle bal kaplaran li santil huji hokain kishpa li qaqwa Jesus rochben chishunili shun kaplal ut na baleb reheb la Corintos li neke rabi li chabil esilal li nashtiel li apostol Pablo ke shpab ut ke kubek shachan hain mares ashkaba nak ke ri la kui la Crispo chish ashte sinkil rib rikin li qaqwa Dios. Ustakwan li railal, ustakwan li chakilal sa lishk angel li apostol Pablo kama shqabi chak sa shtiklahik hun li oqyin naklak Pablo yochi kwark li qaqwa kishkut besidi sa hun li moy ut kishere matshukwak atinan ut makanab li atinak shbanak la inkwan kinakwikin maani truk chirok te singa kwe shbanak sa li tenamita in kwank na palepchik intenamit. Hechos 18:9 ut 10. Junli atin li kishtiahku li qaqwa Dios reli profeta Isaías ali capítulo 41 versículo 10 reli hu Isaías machukwak shbanakla inkwan kinakwik inchan. Salihu 1 Corintios capítulo 2 versículo 3 li apostol Pablo kishtienak chanchanta kuinak yochi unak salish babal yoshiuchan abanan nak kishkut besirib li qaqwa Dios chiru kishtawru nak mukukwantash khunes laat la ina nakwan mukugunoko taw liman takahunes nakanaw nakwa hun li Dios li usteng ano koru chirilbal sa ashkabal li kapabal nakanaw nakwan qikin utrelik angeli yoko chishpanunkil li apostol Pablo ki el Berea utkiko Atenas sa ashkabal li chakilal li kishkulchak hain ashkabijak chirulikutan ekwer abanan chanchanta kuina kaanak kui litarach shpanunkil arin sa shtianqeblak Corinto aban li qaqwa Jesus kishtiere sali moy kwank na alintenamit salitenamita inchanre. Hechos 18:10 ut li apostol Pablo kishkanabri hohulik angelo bal saruq li qaqwa Dios renak tishbanu chishunil lishk angel reshpuk te sinkil li chabil esilal chirish li kolbaim ساشتقيك لقد بلا إنا كوحش كنا بنكيل ساجول ليش تقل روشتي تي لقاقوا ديوس تشوقي إساياس 41:10 نشتي ماتشيكواك شبانق كوانكينا كويكين ماتكوش لك شبانق لا إن لا ديوس لا إن نينكا كوبرسينك وتنينتين أنكا كوي كاونا كتنشاب ريك إن لكو لخوال كاوري كوي سالقاكيو أمانق كوان جوكوش نمزنكيل خونال جاخ سالقك أنخيل لبقويلوك إشبان لقاقوا ديوس
naunak liqaqwa kuan akuikin. Kohop la chol utla papal rikin nakaan tachkol xbanaklik angel re tzakal. Di Dios chosop tesin gagwe nagat koy penis sa junjik liqaqajel.